Hello, bhai. Shamba lai masam lagai ne le number 2 ki jangum da lai re bhai. Oh, tholo bhai sai am chi sai ko sa tholo. Ngahaki matungda. As machine pa tholo ki de wa sai mas thoni ka dore. La che me dai thoni ne. Ko ni ka jo for ke am bi advertisement ya pu ni ne. Ai washing machine man nau da lai bane. Api yeng. Okay, namta. Okay, see you sir. Ano yung kasi offer siya na pina tayo advertisement to mayamu usare. Ay si washing machine naman loaning man eh ba. Kasi washing machine load offer ka lai kita. Alay ni sir. How's yung secure na washing machine load offer yam pa sa mga lai ko. Asum na kani yung secure yam pa rin eh. Hoy. So yung washing machine to sir. 8.5 kg yung washing machine ba pa. She's a 5 years warranty kita na ganito sir. She malaw pa matamda ko kasi kasi 10 pen nupan lising ahum piba 1 year warranty piba 10 pen sir. She ma free da after kani. Ako na yung tina pare budget friendly way ba. Duga warranty sige manung da so yung hek thola ba. Ko yung store side ki free da share ba lak cha ganito. 5 years warranty and 1 year warranty. Chi chap cha na kali sir. She yung tina pare hey 10 pen nupan lising ahum piba ma happy ni sa sila warranty pen person real. Okay, sir, this big don't jai. Kadu sir, sir na just sige washing machine sila video din na. Sige 10 pen free da hapa sige tan na ato offer to bijari ko. Adu offer din ato na. Adu ni blanket ma shuma tam da blanket ma free da shuma ko sa bijari have da ko yung store sige na ato pa branch ma piso ba branch ma lai basangay do green na. Adu da dom na sige product sila bagi. Abo dom ni blanket ma shuma tam da blanket ma free da shuma ko sa bijari yo. Sige ma law bagi. Sige lupa lising ahum biba 1 year warranty ba 10 pen free da haba ni ko. Loden na adu ni blanket ma shuma tam da blanket ma free da shuma ko sa bijari. Adu ya tin pare ha. Asida natana TV, fridge, cooler asine chingba kaya singdasu offer kaya ma piribani offer sing asi khudong chaba se mayam na manghan birunu store asigi location na kisamba lai masam lai kai